Kua whakawahia he kai whakawā hou ki roto I te kōti whenua Māori. No te rangi nei I whakatauri ai a kai whakawā Sarah Reeves no te Ātiawa ki tōna tūranga hou I te marae o Owai I Waitara. I roto I te pūrongoa ki ngi Kiriona, ka kitea e hara te whānau Reeves I te tauhou ki ngā mahi arataki I te iwi. Tēnei au, a Sarah Frances Reeves. Kei runga ia te mahi nui ki te tiaki I ngā whenua Māori. Today I'm feeling very humbled, but honoured, and I'm feeling somewhat the weight of responsibility on my shoulders. Kei runga hoki I a kai whakawā Sarah Reeves te mana o tōna whānau. He whānau rongonui mo te arataki I te iwi. Sarah will be a very fine judge. She's got a good sense of judgment. She's got lots of experience, and she really has a tikanga Māori and a Māori heart. So I think she will bring something very distinctive to the law. I mua I tāna noho hei kai whakawā, he roia a Reeves I roto I ngā mahi tau hoko me ngā mahi wāwāhi whenua. He mema hoki ia I te puari o te reo tātaki mo te toru tau. E whakapai tia anō ko Reeves te kai whakawā tuatahi no te Ātiawa. E tino rā mihara o tēnei mo tata. I te mea kai kona ia I te whakatika ngā hara pāna kia tarana ki pēr. Kei te hoki haku mahara ki ngā koro o tātou mātua, ne a te iti rā ukoto. Aha koa I tā mea e rā te tauiri a tātou, kei te hara mai te rā, mā o tātou mokopuna e hakatika. He mea whiriwhiri a kai whakawā Sarah Reeves e te minita mo ngā take Māori I te hepetema. I te taha o Hemi tau maunu, he kai whakawā I te kōti ārohe o Waitākere me te kōti ā marae o Tūranga Nui Ākiwa. I wanted to bring the ceremony home, the swearing in back to Taranaki. I could have been sworn in somewhere else, but it was important to bring it home and to share it with the people. Ka riro mā Reeves e whakawā ngā take whenua o te Waipounamu, ki ngi Kiriona, te karere.